ka election jet thamai economic mat chong ka yeng dor bar thawai ka jala manta ka sa stang kumba ndu banai ai kladon ka jingrung bat ka jingmi chong kinong ilam shaki seng sain perthai bat manta ka khatnyu trek nailar la sakhi ba ka United Democratic Party kala pedang buram ya arngot kinong ilam harangkat bat kinong bu chongki benang pen klan chu ka party haswa ka election arajar arpulai kini ki arngut kinong ilam balawan penyeso bat ka UDP ki dei ba monak sabang ubadei vice president ka National People Party ubadei nakadong ka thain penusla bat kumju ru uba welba dani ubadei president barim jong ka FK JGP sengkme lembat kinong shan jongki la priang buram yaki daw president ka UDP ba med ba alingdo hakjing sakhi lang bat kinong ilam ko UDP Uba monak sabang habakren hak jelang ban priang buram saka UDP ulong kajela kala kenjo semau mer basan pos nem jong kajingyo ya kajela bapura henry hai ka jabin riu kulayai bat habape ya kajingdawa LP bat kumju ru halo put sam kisakut kumju asaigo ikijing kali hai shaba ka jai bunri jomi kalaya badang ikran ye ki mat ki ya tukho ya jai bunri jomi mata semua piong ka ILP kasakut aja. Lada piong yang pun sama isakut aja. Lada jawab piong ya. Lada jawab piong ya doyong muruk isakut aja. Lada jawab piong ya kiba pun kiwipat mat kibangan jer ketak muruk isakut aja. Tengah ngasih slow hari halade dan kata kaji slow. Bakine di jingjia haga jisha bang ipek ki ya tungku segi jaka ko ni dan man khasi jantia ni ya tungku ni ki jingia ko mo ko monta te haba kidan ki jingia haga jisha ni se yom bahaba ka dan ki jing tha ru she uta ba ka kijat jomo ka pojat jomo ka tharo kam sutu kam ha nai ko makalong mayu I mata ba ka dan ki jing kebakrau namar bahabadon kita di sini ada pion maupun sama ke ILP dijawab pion kiwe pat kimat mangi kibadai kinu yalam kibadon nakari khasi jantia ngimyo benta ban si benta lani ban yalam lani ban tukla lani ban itai lagi yakini di sini apa kecil beli itu ko dengan aku ban kerpa dan di kinu yalam jogi ada presiden baramba CM berbapor keladai kapor yang ini bentar bangin paikmat minum kerensu ya kaya kepelaya sedih ada bangin paikmat banyak ini di jinnya jom gajai penri kidai mapi kiban ya lamunti namar ngasarai di suatu kamha bali ya kiwe nakaliang ba po lingdo working president ka UDP habakran ha jilang loong habalawan bandung se party UDP kan omde wisakut tang ha jingrung ha UDP hendai tu ai ba UDP kan rung hakimen sim bat ka bedon kamba ka de bandon ke jetelang jong baro anak benta ban pen klanya ke party kewipat ke jing keperkat ke bangsa bedon kamba bagi share hani kolom ke leadership hamdo ko ba om ba Eugene mentan ke leadership kan wan lada ka teamwork jadi ka klan teamwork works. Bawel ila ada experience ha kampai ba ila elam ya ka FKGP ka tasnem iskopo ha ya jing konstan joga teamwork. Ba Eugene kumu striker hamadan football rules mutu ha ya ka jing kam joga teamwork works. Ka jing elam ka trika. Ain nakani gaski in pentingna ba sajisi ka sincha kadar wa kajinya chapang joga ri ge joga jela jogi kan shombe habakti jongi ki trairi malara kamlong mukta
ka jing khun ban yo yela ka jog state ka wala kan jog san post nyam kan jin dalong ka jing khun ka pasake Dr. Jiminu Mautho Badai General Secretary ka UDP Habakran Lapan Pau Banadu Belayo ya ka Jalal Jong layo ban bat menteri rang ba na rilom garu bat keladai ka por ban pensanam ya ka jing sedang jong ka jinya lenti ka jalan na ka san pos nem show mauja mat kenjo sis pas nem ladai ka por ban penti kena bo menteri rang ba undai no na rilom khasi jantia abang ya keren ka ka por ban i ya ka jing wan ban peneso jong ki MLA na ki parti ki baper ki nongelam na ki parti ki baper mentalaya wan pan sana kalian jong iseng halang ru kapen iba kadon ke jingkermen kini kita ki dak kishin jong ka jing ya penteli biang yang kini ke cat benriu ke jongi bar ngai iba kini ke kabuk siar ini kum ke parti UDP baladang ila ban penuan dur biang sisisian ngilyo ban ban ya ulakam haus nem araja arkulai sanpo teli gisnem layan mentang ini perhat saya sanpo teli gisnem di Bansawan bat ini sanpo teli gisnem Bansawan nganget ba uban sedang undai uci minister nak negeri kasih jantia kejongi kani kali kecing perhat nak kali kejongi undai pangi long komunal di Henry ngi kwa bani i yang kini nong yang lam kejongi bagi lam kemat yang kani ke state kebayi kejongi Presiden ka UDP ba medba lingdo ulai thu bala penyeso sa UDP kadai house nem arja pra bat ka banang ya kapor kila persang ban khot ban weri pai ba ban kerja ni UDP Henry Duna bat namar ka jingtrai lang jong kinoilam ka UDP ka parti kelas tang ya ka jingklain na election siteng samoi ra nikor bat ka jingkhot bat weri pai ba ban kerja ni UDP kamsiam la sab ei bat kumbolong mentai pai ba kilas tang ban phai mat sa ka UDP kumta dun kam e ka jinglong ka wei ban yetrai lang rengkat rengkan ka jing yetrai rengkat par ka timo jongi ya pokok parti UDP kasdang nadu naraniko kabur sa kasyela kabur sa kamopla bat balay kawan kani ka timo kapo kapati ka jumi tolong ka basupula bat ayu iba kata ka jing aware pa ka jing khot jungi di parlok ban ay ka jing kersan ya kapati UDP kam simla le noi haga ni ketem ke momenta haki election ko pero haga amri si election ru ngilala ban yo katukan ni ban ngisokmen ba ibati to sa dumta idang le CM jonga kasih so autonomous council ban idang la ia kaban maintain ban ia ka coalition nantai ban penne hadu tagasi kebangamdan jika artin ba hadu kabakut jokatem jokates council kunjo apo kapati UDP yang menta bat kumba kalong menta bat kumba kaman menta kalong ngidon ka jingetai ba ka jingrong kowe kanu ka organization kanu ka political party kanu ka unit lagi ka society lada kamdon ke unity bat ke teamwork kumara dong di bakran cikama nginum la ban boy cakathong dai ba mona sabong bat ba wel bat rani agak kapua ngibdiang ngepi daga di sokmen sakapol sakapati ke jongi bat ngimi lenti bapinai ke ketika mon ketika dia jongi kumsi benda apa dari tim ke jongi benda ngin sa benset ngin sa tenrong ngin sa ai ya kalengkor habi banyak kit lam ya kikam nang ni sama banga ko amano hang kum ke jedon betalang baka East Cassius district kabal shimmi dekat inisiatif ban pediang burom ni kira-kira ba arwot banyak kinong kerjaan gitu. Habangian ngindangnya tol balian akan jo ka momentum lagi ka jo ka base ka mangyayay benta. Ngam kwa mi tre bibri ko on de benta yo kan rio labiang yo kan nyo labiang yo apo labiang. Ngako mi tre bibri ko on ngidi benyo lai populous. But hakani ka kenti ko momentum ini
ki paipa ki wan sakmat pan ai ke kasa don si bangun ki bangun nang isong ki meeting ki paper kay ke bana kalian jungi kung kino yang ki lidan ngide banya siap lam ha ki paipa bakin skontu kay kita ka election arajar arpulai kumba ong bawal ban menen nang ni habang yemi ngin bersama ra ka kubor ban multiply kata kemensian jong kejing tere kabalong committed upay ba mentau lalong lupa ana se kesohangi kung kinoy lama kita dah dan sohangi pi menta arjar arpulai sekmat kini kisngi bagi strem kiba bagi baca jawab ladangi kung kinoy lama kita dah ngim soto banwan haka jo kami badaka jo kemensian menyetrai nginum lapan poin sekato balai ini kajai berjung ngim lapan kiu lanur kayak kita pientit ngim keluar pada pediang yang lagi jong dijuduna pangi keluar kedau tangi kejong jiwa kayak ke pengidi bernek na kebenta yang lagi jong kestia FKGGP pipen na kebenta ke welfare jong baro lai pilih kita kajai berjung kasih jangan jatuh kadai ngim long komunal habang ikiran ni dulu ngi jela ka jong lagi burong ni kejong jiwa ngidon kam mentah ya ka baginuan bangirong kowe wat ka por kala khamdir bakal khamslam ndrei kam don kala ladang yawan hakaju ka jingru lukom bakal pedai kum kino yalam jongkastir ba monak sabong sesisir ba walbat rani ngi khmi lenti ye ba jingru jongpi sekapati haka bangila pediang don promi pimtasi ngi khmi lenti ba pinnos nyang sekapati hak baki egi agenda ki bakapati kadon kadeni nakabanta ka welfare kadeni nakabanta ka bit ka biang jong ka jai bendruyo pakastir ka jong